Mitau ki utete nguku. Baino ndia ndamonde yu ba be kibeti ka ne manda kibeti ne mwende te lakini yu no maundo ama nje yu akata ne sia mwende na be kwaga. Mwago muyuambe mwago. Lewa mbe ye kwete aume kwa nyumba. Tanye nozo watu waja kwenu kanyenda ndi ngashungurie kana nibwo kana. Nina njana mwide yana jamaa wa bikibiki kwa nyumba. Na mezi ye magwedi onduzu kwa. Mwana geni wa zembiazi. Onengilira za iye kwawa. Elanyo mundo wakosa manyeka nani na tewe. Atinda ndako na mume simunda mukolya. Nyeneva anene nakwa. Wana musewa kwa asanda so mwedigala nondo amanengete dina mwingemo. Ina mukonya simuni wana mwene nyumba na ndio kwana ndio lo ikani bazo ko ibu. Kendo no kido ko na ndio kete we to ba ni do nduka ni jiba. Kiboni to nda gini nduka lawe lasimo. To to gimo mbata gamo mbanigo ale na mumingwa. Ya wena ni ko pende na mondo me. Sabuti Dali na namu kulia ukakona mwane ndi na ndai kausiona huko umona ni waambia kama ndezi na kuma modenosi abinga simu na baidi nende yao kumukunia ya yusa bisi ya naambia wenda vangike kundwa na inyamo na kama siamu ikuona nitoka we mundo tengani na wede na tumeke aki na yurundo nyina bukuma na boda na boda afana ibu ya lano kiesa toka nede ate bone wana tuiwe kiyo minya na mwetu wake ya kondu kwa tibasa ni wana denje mpaka kwa mtu Mitau ki utete nguku. Na aiko gengo ni mwana ke agende na kuibanga ebanga kwa kandeli ndio no itaje mundu kitenda ta imila mundu mukwa kwenda kana ila ko mulinya kaitikiwa ini madamu wewe ko manolea kana akioke kale na muzeda mu mazioke ani yena muzeda nakatato tia muzeda no dioke yekana uambe galande efilie na yamba ijipa shughuli na gamu sage na mone dio na kwandi kwechi na ata ne kwenda ngome kana na kitu vitona na rudade ile bila kitu nondo kitu jana ngashi na wezo zimaika lote kuekewa kuma la mana ro ni 2013 no iso wendo wa wali deza we muvi ugende na mundu mukozwa nakatumu we mundu mongende lakini ya no iso hivi 2013 na dieke aume na mwe ingibe ngaba akamanda kibeti kingi kwetene Mitau ki utete nguku. Hello wache wata. eza tukune simu kubamba itu FM tena na nao. na Mugo ingaliko siaba. ya malele Yes, mugo. Tenda ni mugo mwana mwaito. kwito ndi bizine no siena tumando na mweti amwiti na limando na ake wele rizi to tika la nyonesa Aha. yani upande wa kuikala tika la neza to Aha. engo ikoza ni mwete ya mundu ume Maindo iboto boko anila Maindo kana meondo. yani niyo na kamendo kanokeza no ngurwa mendo kana maindo yene no reda no ni undiza pio leo ni mwatu ani aye endea ajuri yana mukulia ni mwimba mwindu ni kwa tiondungi endi aye aye yani mukulanje na wo endi awenda no nu kwenda niona mendo ni akane nake na ni mwetu ni tiro ni mwendero na kini zini mwendero nundu ba ikindu wota ambijenga munenge kwenda ya uno utu imuina ni weze no mwendero mmesio ndebi kwanze ba imundo no mute zinginyaje image na lama syani uketa nimeze pendo nako ana mwendede form 2 imeso mina skulu ndo tao nya kalanga zo myo computer neni ona avia ndia kana nyao naiza iba nongi nundu woni wanda vijia ndia ndika mambonge yuenda atutethio manthebeki wetikana baiki wetikana yune nda amwendege nundu takwenda na mwera ni sia mondongi ake uthata ene ndavata na yuri de gwanzi yone nanga na yunda mwera ni sia mondongi wendo gyo ndeni wimba aboke de uno la wa kumbone tia ga wa me ko no nyumbonya wendo no wewe ni mwendere na ndiaze katiba iwazo mio wa mina tena katiba kake ya tena katiba nusomete kake
O kasisi onduka ile. Notene. Oho. Mutu wao bamwe. Mutu wao bamwe. Katibana. Lakini Muyatu ana officially. Irudaiso twana wemba okwo. Akoka akadhiwe ukadhiwe kuko. Uke dia wote dia na munu kwanza muna munota kila mudenya. Kila mudenya. Uke dia Itu dia na yuna mwati la masoyana na ome nanu mbendeze. Udia ni wangu la kulanja ni kiumbi udia ni kinao. Okay. Na mukulia ina wenga nyaya okula jezi yao. Ndia ba yake ndo mukula chene kaona ko mendo na mbani ona mendo ni kana namu. Katutethie muguo. Asante. Makulu azino akwandipata amonye. Esitwe sinezyo lakini yasileki. Makulu azipata amama ukuga ungula njai. Kwanje without wise jaw na. Ko ndikokulia. Ungulia jaw. Ndikokulia. Ungulia jaw. Nyene ngona muthe ngane ba muithe kamwa mwati na ndikakule nye. Na yue. Yuko kwenu mwekolawa. Amuzungu mama makulu azindipata amonye. Kwenu mwekolawa. Ashiti kukulia hai. Tuyekula sio my friend. Uikulia jaw. Akwa ikulia chako. Musungu kondo Nwambe ndika amanze ndio kulia chako my friend. Na yue. Aume ndi ndona mo. Ni ndona mo. Lakini ti ndo wesu. Na no kulia with that when ngema no namo. Ndo ina makulu. Nduzongea. Ina makulu watu manu. Ya. Nyengo kule mumbu amwati ani eja wekula nje na mumbu. Mumbu ati munana wa. Na ikukulia no kumana na kulia no nada. Na ndutinde yokulia. Mana no zizia nayo zongea parking. Nduzongea leza. Na mbona watinde yokulia ukangulia ingi wenzana jamaa na no kulia wenzana jamaa ndo langula wakwakwa na no kulia langula wakwakwa wekula ni jao na iba wekula ni jao na wini timo nana wa na hebo nana kwani ndiye lotu manduna na tuno opposite sex kotutu ani te kondwa ite raisho ndundwa eno kwa tuyatika akulia Tika akulia mwe makulu matuma tika akulia nuwa kania na umeonze kona heka namo same na mundu to akulia labda bani to bala ngata negoyi ukulia yuwe wekulia jao ya bona wondete mana ya kina nia kuma 2015 nge commit unawadhi kusoma computer ni committed lakini na ukulia uluwai unakilona ndi that ndio mbona unaona with the kana ndo maana tutu aboda with that niki ona ndio that wanu kemano no vuku ni that wai nye ona ndio na wina plan nye ona oge ndio mana coach ni joko that ona kwanza ni ona gwena plan you plan babe mzee lakini babe mzee ba eza munduzi no mutumete ndo right na ni wona endo na ndwangi right ndo isu inayo na ndwangi ne no isi mathina la tulikata ume na ibeti ni kuka kwithia mundu ume wendo naka na yusamie na akatia ni twenda na moto kakoma namo tikiti taiva tindu namo no yuka umbia inume boyu mwe coach ni keba socialize mundu ku socialize kwa kuthuku kila kithuku tinye mwene nini nengete ndai ya mundu latindu nini nengete ndai ya mutu ano wakwa lakini ndu kaumba thai mwanguzeti imwe mbite ekana na ume akane koni no kulia wale no dhara ndio dhara kwanza nduke ukulia na nduke ukulia naye tutina ne sana no kule mumanza na jao na mbodi uthata akazuma kumayo kwikia wa nunena naye madam nunena ndunambithi ya mota kule wenza na jao kule niwe si kila ndu the limit ethiwa mwitu ndena limit right pauni pobe na thina lakini etha nondu ya kawaida nina kuni wani mutuku ndukani making nene alebuni right nipo wangu ina iva kawaida nipo wangu ina win kawaida no long na langi na zilani kisikana wako ndio swali so you ndukani making ngoze azimu mbele lwa nomba na bayu ndo tunena we maana swali technical ukewa hiyo sami ne ukolea mwisho ndiko ukolea ngeze amboki ndukangu ndiko ukolea swali lingi pe ndo mwithe ya mtu aisi na lakeli aye chabi kaba na mbona waambia ndukangulia ngina devo isaraya na pe maundu tutende to kulu devo isaraya ekani wisi na ndo na mondo right na neto atwani ekauti no ingulia makulu mai ni wani umbia ni wa ekani ya munyiba yu makulu maunguli
ukenda ndokakhulwe nakho yandu asiname balangata matanena nondo namo ongolia hai lalwakile mabeza nonole data makhulwe kwakwa mazwale kodwa yemokhulwa makulu yasitiyo menda neno kilamuntu la lethu lekwe kilamuntu nyathiyanye loke nebela njirani beba kuna lethu still mongela nge volume ukela beba kubina kebati kitapia okay mwembe undazi nakakula winyitasiyo mama ya mokulia nguliata ala na ndo na tuya oyo wako makanika kodho komea ngalesiaka nongalesiaka ndo komea asiaka maivanesa ondo makaiba yuko ka uthi dongo lite bakuli azinotuma nzongeana twaza zipo sibuziana ndo mna right Mbaito. Hello Mbaito FM. Yes iwine na Kongoya shopping center. Yes Kongoya ali kindu kimongwenda kwa afya hii mukamba afya yenda muno netuza account ndozunga muno ibitu yanangwa twenda kama itu muno wezeli ani wamonya wendo muno wakazunga pyo kwa mama nakabe mundu mwendu na mwana kama ungama umude nomwe ukezaidi na makulu lazima ukukulia ingachwa umano nake na cyo nicho kindu kiki kwete kwananga na kwa family na yuko Kongoya mu expect mwekakulwe Koto kilio kive tuone kama pulo kindu wa minye ina mundu atukani waku asante Uma ilo chacho kezaidi at least kigendo chichombe maeka asante yue ndio kule hotreka mukuli na yue yene nona zamine osune munyiba mungameta nake edana ndo na mwela mungameta nake edana ndo na mwela tika kule no musyoke ani yangi na mwela nduka expect ni betuke mwela tambazi emowa Mbaito ayotino la mawilo atito mangine metafoni yes my evening ngomunene mwana si na muyano mwinge wese sio muyano kumwe tekaye ayibetizito usini muyano wese ya mundu ayoba ndume ndani ayandea kwina koke mubi apa wende mukuvya winena na wewe kitao kwina kwa muyano matipo kujana asante Mbaito ambona ni miaka 20 yes nimutumia Joshua Kamandi kwa kuma ndakitani yes mutumia Joshua Kamandi nienda kwa ajabu mwana onso muyano na mwendo tu usunga gazeti ndaka amezi yake mwa na gazeti akita kutabu akanaona kyakebwa akatia ikindu na mundu na ndana akikwata nakyo right za utubo ya baza mana atezwa na gazeti kulikane indi kwa uwa kanena gazeti aba gazeti ndio mwenda kiyo muone bya kitakuiwa kuzani right nikindu kidogo muno ndaona mukani enda umutabyo nemutumia Joshua Kamandi kwa kuma ndakibani asante Mbaito muzunga no muyano alo Mbaito yes mimi na mutuko sisi acha timu amugite atatongo ya ati sawa tinana nawo wina na mudo aringa mwana masesi yes ola mwana tagia chingo cha mezo atatu ngote nando mudo kile jambe jamaa uti muyani ndatoize mundu mukatili jambe right ndezige kwa mundu mukatige na toyi oya chao kila wamenye mundu muka wamenye omwana oki atwaye kibeti kitu kikijage une muteke takane na ndwe mwene asante Mbaito yes amujara Mbaito mbrada sawa sawa bila siri kuna kabaya yes Angelina Mungu nezae ande anangezi ndizika nawe zakuungamya muti wake yeyana makulu yangerera amagelini right amagelini gas ninge kule nyando tiko gogo na ndio nondo wale tokomana na mundu o mundu ume o ukaleo mukeda ke lutambe ukunanya titike ndiko ni ndio tengemea right amane unto ukalanya na mugenzi wake nene ena muyano windindi wake kwa mwana ne wate eka lende na mugenzi wake na era we ni wa mwiyeni wake